Umnumzana Knight kanje wasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2004 eleminyaka elithumi lasikhombisa ngemva kokukhalala isikolo lapho ekubanga lakuqala lesikolo saphezulu eLord Malvern High School eHarare. UKanje uthi wabona ukuthi wayengenzi kuhle esikolo njalo engasathandi isikolo watshela umama wakhe ukuthi hachi okwesikolo kuyehlula wathembisa kodwa ukuthi uzaphindela eklasini. I always found school very boring, and I was never really good at school. Ngathola ukuthi isikolo sasingakhwabitheki njalo ngangibona intuthu esikolo. Ngakhuluma lo mama ukuthi ngichiye isikolo ke ngizule lamazwe. Nganxuswa umngane wami eBotswana yikho ukuthi ngizame ukuvula ibhizimusi njalo ngafika eBotswana ngathola kulamathuba. I just thought there was an opportunity here. Lalamuhla uKanje kakabuyeli esikolo kodwa sokwenzekile ukuthi usowabomba inkampani umaqhuzu kuhlangothi lomkambo wokumemezela amabhizimusi i-advertising agency eye-H&G Advertising belama ofisi kumazwe ali-13 kuzwekazi le-Afrika. Uthi bekungelula ekuqaleni ngoba wathi efika eBotswana elala evinkilini le-tuck shop njalo esenza imisetshenzanyana efana nokupenda okwenza ukuthi ayenelise ukulondoloza imali yokubhalisa inkampani. Yeah, when I came to Botswana, I think after my first week of staying here when my visit was over. Uthi ngifika eBotswana ngahlala evinkilini le-tuck shop okumnyaka ile mattress kanye lokubhayana kwengubo kodwa ngangilokho ngicabanga ukuthi ngizakwenza njani ukuthi ibhizimusi lami liphumelele. But the whole time I was just focused on my goal, and my goal was to set up a company. Uthi noma nje engaqedanga isikolo kangikatshele abantu ukuthi bengangeni isikolo. Uthi khathesi kathola isikhathi sokufunda ngoba ehlala esendleleni kodwa uthi okuqhathekileyo ukuthi ulolwazi olupheleleyo ngebhizimusi yakhe. The key is people always ask me, so would you advise other people not to go to school? Angingeke ngatshela noma ngubani ukuthi achiye isikolo noma nje ngingafundanga okuya ngaphi kodwa ngiyakwazi konke ngebhizimusi ingenza nje noma yini phi umsebenzi enkampanini yami. That is the key for me, was to understand everything about our business. I can be our accountant now. I can run any position in our business. It represents. Ibizo i-H&G Advertising liphuma kumpawu zakuqala kubizo lesibongo sakhe uHerbert Kanje. Inkampani yakhe ilama-customer amakhulu afana le-Coca-Cola, i-Unilever, Emirates, i-CA Sales kanye nebhanga le-Standard Chartered. Ibhizimusi kaKanje ibiza izigidi zamadola eMelika noma nje engazange afune ukutsho intengo yayo. uKanje uthi uzimisele ukuncedisa osomabhizimusi abasakhulayo njalo ebakhuthaza ukuthi bangalahli ithemba uma kungahambi kuhle. Uthi ukuzithola ekuluhlu lwe-Forbes Africa magazine lwabatsha abali-13 abakubhizimusi athembisayo kwele-Afrika kwammangalisa. uKanje ukhulele eWaterfalls eHarare lapho angena khona imfundo zesikolo ezingaphansi eFrank Johnson ngaphambi kokuba aqhubekele phambili ayekwenza imfundo zaphezulu eLord Malvern. uKanje lokhe eyimpohlo kodwa uthi ukhona osethandana laye njalo ukufaka indandatho akusekho khatshana. Ingumathini Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSahawuron kwele Botswana.